Galatia mi te henga pole khathot bungni chang khana pat chang som ni la khat chan athupi sol cha dang hon por sol cha hi na anu pe u chang khat chu zo kum som le kum li zawin taitas zong kapui zin Barnabas to Jerusalem ma ka ga che to kil honin a hi chang ni chule thu kilang do dung zuiza gache to wa kahi chu in thu pha chidang nam dang hola a kasei phong le hi chu a ummi hoza achun ka khelan ka seitan a hi ahin la gin le za hoza awang chun atum be in ka seijin a hi chu azole ka thai hi izem ti a mo thaza hi khange ti a kahi chang thum ahin kalon pi taita chu Greek mi a hi zeng wang chun cheptan sa ding aguham pove chang li chule hi chu eisu chan sa theina dingowa Krista Jesu a on tholna inei zu vel hi hodinga gu thima so pi thlem ho hinpu lut hi bove changa thupa thuta hi nang ho a aum zom jing theina dingin nidan ka khat jeng cha jong athunoi zuwa anaki khum lut lo hel ka hi ve changu a hi wangin gin leza oma ke sei hola achun I to bang he zong lew ke ka kin a kho poi pathenin mi koima adat poi gin leza oma ke sei ho chun I macha e sei pe be chum po ve chang sagi seipi beta asangin cheptan hodinga pitel ahi banga cheptan lo hodinga keima kahi a thupa chu gincha ta a kipi a kingan se chu a hevin changi cheptan ho solcha a pangdinga pitel dinga thilbol chun chidang namdang ho solcha a pangdinga keima dinga thil ei bol pi ahin changku lungsit na ekipe chu a het tu pha nun Jacob Kefas chule zon amin che ho bung khom ho chengsin keima le Barnabas ama ho ki thu pi tin ama ho cheptan ho henga achewa keini cheptan lo ho henga ka che hlon na dingin a khut zit lamin ei sang zovin a hi chang som mi vai chate gel do jing na ding thu them khat e sei pe un hi chu ke zong abol ding kalungo the hinai athupi antio khu a polin pitel apho chang som la khat a hi wangin antio khu a ke fas ahung chun thimona anei ji in kana pholon a hi chang som lani aji chu aman Jacob ko ma ko na mi koi koi ham phabe ahung masangun chidang namdang ho to an ane khom jin ama ho hung pha nin cheptan ho aki chan akinung khinin akitum sa tan a hi chang som la thum chule juda mi dang ho chengse jong ama to hitobang ta chun aphathlemun aphat hlem naw chun Barnabas sanjong ama holama akai hoi tan a hi chang som lali a hi wangin ama ho thupa thuta dola chu lungkita a achon lowu chu kamun mizo se mai ko a ke fas ka so salin nangma bon judami hiza judami chona chon lova chidang namdang ho chona chona chu ibola chidang namdang ho judami chona chon sa ham gu anahim kati athupi judami hi hen chidang namdang hi le ta sanwanga hu hinga hi chang som langa ei ho pina judami hi ve ei ho chidang namdang mi chon se ho hi po ve chang som lagu ahin la ei hon dan thulama thilbol wanga hilova Jesu Krista ta sanwanga bo mi chon pha ti a kisim a hi ti heve hichizi a chu ei ho zong Jesu Krista a ita sanu hi a hi chuti a chu dan thulam thilbol wanga hilova Krista a
ta san wanga chon pha a ti a ikisim dingu a hi azi chu dan thulam thilbol wanga koima achon di ti a kisim lo ding a hi changsom le sagi ahin Krista wanga chon pha a kisim na dinga iki ha boluwa zong chon se na a ila ziu hi ahi le Krista chu chon se thla cha ham ahi poi changsom le git keiman kaphet sa chu saphakit leng asu khila ka hi ti chu phochin sa ka hi changsom la ko izinem itile pathin lama kahin na dinga dan thu bola dan thu lama athi akahitai changsom ni keima Krista to thingpela ki khiat be tha akahitai keima a hinga kahitapoi keima ahinga kahitapoi Krista chu keza hinga ahibove tu a ta saphi a kahin hi keima e ngai lu a keima dinga kipedo pathin chapa ta sanwanga chu hinga kahibove changsom ni la khat pathin milung sit mo kahi sa poi izi inamiti le chondi chu dan thulam thilbol wanga a hi le Krista chu azi beza mo thi a ahitai kati Galatia mi te hinga pole khathot bungni chang khana pa changsom ni la khat chan